TV. Hayırlı iş dostlar. Sizdegizmi avgust ayı professional bayramlarga qutuşqush boy. Havo desantı askarlari kuni, tuzuvchilar kuni, alpinistlar kuni, temir yo'l xizmatkorlari kuni, nendilari gina yo'q. Bugun biz estrada jurchlarining qaysi hunar egalarini professional bayramlari bilan qutlovini bilamiz. Efirda men Ramil Sharafiyev. Ketdik. Yangi ish boshlangancha eskisini nuqta qo'yarga kerak. Aydagiz temamizga kirib yo'g'onchi bu otnaning outsiderin oshiqlik. Yazmaşam benim aldımda indi sadalar koyarsın tağın көңіл türenede neler yatkanın nişik itipler anlatayım canım yalnız da tügel parla da tügel hisler bulsa da mehabbet tügel yollar bir bulsa da uylar ayrılsa da atlar biz meni şılay kövgel yalnız da tügel parla da tügel hisler bulsa da mehabbet tügel yollar bir bulsa da uylar ayrılsa da atlar biz meni şılay kövgel. Bu atnaga hit paradımızga moy quyoshi kibik balqib, o'zining qabatlanmas lirik kompozitsiyasi bilan Azaliya Zinnat kurashga kira. Muhabbat yo'lida jirni birga tanlaylik. Özlemine keng dalalarda jil bulup nazlarımın inlerin sandığa jarına kuşalıp mong bulup canına kerermen simine kuz nuramı bir kaşan yoğaltma min kuşlar jarında min dingiz tavaşanada sen mine kuz nuramı bir kaşan yoğaltma izlerimle mehabbet yolunda sen mine kuz nuramı bir kaşan yoğaltma izlerimle mehabbet yolunda İzlemine denege köklerde ay bulup yolunu yaktırtırman Qarangı kishlerden aralap Tan yıldızı bulup balaqırman Simine kuz nuramı bir qaşan yoğaltma Min kışlar jarında Min dengiz tavaşanada Sen mine kuz nuramı bir qaşan yoğaltma izlerimle mehabbet yolunda mehabbet yolunda Eğer de üzülüp sağınsan izle yüreğimden
Düreninden Tınla yürekке yeni eydir Minanın her berdi beşini de Simine Kuz nuramı bir kaşan yuğaltıma Min kışlar jarında Min dingiz tavaşana da Simine Kuz nuramı bir kaşan yuğaltma Özlerimle mehabbet yolunda Simine kuz nuramı bir kaşan yuğaltıma Min kışlar jarında Min dengiz tavaşana da Simine kuz nuramı bir kaşan yuğaltma Özlerimle mehabbet yolunda Özlerimle mehabbet yolunda Hit paradımızны узган атамыз премьерасы Мұңлы тавыш иесі Шулпан Есіпова ашып жіберді. Жыршы түгел датлап бір генә профессионал бәйрәмне дә белмейкен. Ләкин біліп алса таныш білішләре арасында бу һөнәр ияләре булса, шын күңелдән рәхәтләнеп шалтыратып котлый һәм бик дөрес эшли. Turmuş gülüm şeşegi Yarıtı yolda koyuldu Bəhit jibi urtalay Üzülgəni də duyuldu Bəhit jibi urtalay Üzülgəni də duyuldu Turmuş gülüm şeşegi Yarıtı yolda koyuldu Bəhit jibi urtalay Üzülgəni də duyuldu Turmuş gülüm şeşegi Yarıtı yolda koyuldu Seni күргәші бар dünya Яқтың нұрға түрінді Тұрмыш гүлім шәшегі Сиңа таба өрілді Тұрмыш гүлім шәшегі Сиңа таба өрілді Seni күргәші бар dünya Яқтың түрінді Тұрмыш гүлім шәшегі
yaşarım Sinem ulada yazmışım Üzer gülü yaşarım Sinem ulada yazmışım Sinem ulada yazmışım Sinem ulada yazmışım Жыршы булдан тыш Альбина Панаеваның икенче профессиясы укытучы. Октябрь айында шалтыратып котлый алырсыз аны. Әміне Альбина үзе медицина хезмәткәрләре, газовиклар, төзүчеләр, укытучыларны кайчан котларга кирәк икәнен бик яхшы белә. Üzülüp sayray Sağanıma sağışma jırınada Yaktı nurlar Mыңnar bulup qolada Мәхәббәтнең izleri жанарында Жыр булып, ман булып Ufuklarga açsın hislerim Жылы яңгыр булып яусын җиргә Сагышта юата Барыр юлларымны яктырта Йөрәктәге моңлы хәтирә Рәхмәт диеп алга таба бара Хәтирәләр беркеп алган чакта Моңсуланмыйм бары тик елмаям Җыр булып, ман булып Офыкларга очсын хисләрем Жылы яңгыр булып яусын җиргә Сагышта юата Барыр юлларымны яктырта Йөрәктәге моңлы хәтирә Яңа таңнар, яңа бәхет килер Тик кайчакта йөрәкне өзгәли Кайта баздай шул моңлы хәтирә Җыр булып, моң булып Офыкларга очсын хисләрем Жылы яңгыр булып яусын җиргә Сагышта юата Барыр юлларымны яктырта Йөрәктәге моңлы хәтирә Йөрәктәге
теге шул маңла хатире. Гүлдәния Хайруллинаға исә үзе сайлаган артист профессиясы иң якыны. Шуңа да ул җәй көне барлык коллегаларын диярлек эстрада артисты көне белән котлап чыга. Соңары булса да, мин дә котлыйм әле сезне, хөрмәтле җырчыларыбыз. Ömür beyram kebek bolsun, beri bolsun, zatlı bolsun. Yaşagan sayın yaşarıp, yürek dertlenip dursun. Durmuşundan qanagat bul, şekerit bulğanına. Okunmasın bir qayışanda, dünyaga tuğanına. Durmuşundan qanagat bul, şekerit bulğanına. Okunmasın bir qayışanda, dünyaga tuğanına. Sokla barından da elip, ömürlük yoldaşını. Bilsin Xuday sizden üçün, parlı akışlar yolu. Durmuşundan qanagat bul, şekerit bulğanına. Okunmasın bir qayışanda, dünyaga tuğanına. Durmuşundan qanagat bul, şekerit bulğanına. Okunmasın bir qayışanda, dünyaga tuğanına. Tanışların duz işlerin, yaşını sıramasın. Күңеліңе ауыр алма, қатлықны ойламасын. Тұрмышыңнан қанағат бол, шөкерет болғанына. Өкінмесін бір қайшанда, дүнияға туғанына. Тұрмышыңнан қанағат бол, шөкерет болғанына. Өкінмесін бір қайшанда, дүнияға туғанына. Тұрмышыңнан қанағат бол, шөкерет болғанына. Өкінмесін бір қайшанда, дүнияға туғанына. Өкінмесін бір қайшанда, дүнияға туғанына. Дүнияға туғанына. Өкінмесін бір қайшанда, дүнияға туғанына. Төп эше буенча Рамил Хайретдинов газовик. Аның профессиональ бәйрәмен сентябрьнең 1-нче атнасында билгеләп үтәләр. Ә Рамилә исә финансист. Аның бәйрәме 8 сентябрьдә уза. Язып куйдыгызмы? Хәзер инде сез Хайретдиновларны кайчан котлыйсын беләсез. Җырлы гаилә белдерүче һәр профессия кешесе бик зур хөрмәткә лаек. Һәрбер кеше үз урынында җиренә җиткереп эшләсә, безнең илебездә бар да яхшы булыр.
Dünyaya bol bolum Eytip sayrisina tirekte Gül 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 gülmeli gülmeli Şairdim canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Gül 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 gülmeli gülmeli Şairdim canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Sin ulma turku sallağına İki bitin almada yana Şayanda ulu küneline Minde gışı basina Gül 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 gülmeli gülmeli Şairdim canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Gül 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 gülmeli gülmeli Şairdim canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Girelikte yok dinler bizge Dik şulayda biz canım birge Mehabbet barasın gizli Bəxtli yaşar biz ömürge Gül 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 gülmeli gülmeli Şairdim canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Gül 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 gülmeli gülmeli Şairdim canıma dimeli Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Gil 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 gileli gilleli Übüpler alayım ele Gil 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 gileli gilleli Girek mi dimeli Girek mi dimeli Benim için iki professiya bik muhim. Birincisi madaniyat xizmatkari, ikincisi tabib. Birisi canlı, ikincisi tenning salomatligini qayg'urdi. Men ularni bir qachonda qutlarga unutmayman deb bildira Moskva qizi Dinara Rahimova. Eşikler yabık, bilmesin kaşan bulur aşık. Derse yazılgan bu tırmışta, sanarak bölersin aşıkma. Ağırlıklar bulsa da uza, dünyalar şulay gana bara. Yangırlar uzgaş koyaşıga, jılıtıp koyavla yaktırta. Aşanуың bitse de bu dünya
ашыкма, авырлыклар булса да уза, дөньялар шулай гына бара, яңгырлар узгач кояш чыга, жылытып хыялны яктырта, ышануың бетсә дә. Күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Ышануың бетсә дә, күп елларың үтсә дә, Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Ходай бирде хыялны, йөрәгеңдә тот аны. Әмінә Рамил Шарапов инкассаторларны құтларға зур тіләге барын айтты. Қызық профессия инде, шулай бит. Ақшаны көп итеп тияп йөрисең, тик берсе дә синеке түгел. Ал кирәк, гел кирәк димәдең, күңелгә ут салдың, шуңа сайладың, үзеңә караттың, üzülеп яраттым, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Bilgine күңелдә, сүзләрең бит шуңа йөрәк түрендә. Сөям сине дидең, җаным минем дидең, хәзер кирәк түгел миңа башка берәүдә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Хыдайдан сыраган бәхет юлдашым, бирче бер кулыңны, барыр юлларымны, бары телим синең белән генә үтәргә. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Кил утыр яныма, ялгызын җаныма, сөеп кара әле бер тагыны да. Сөеп кара әле бер тагыны да. Сөеп кара әле бер тагыны да. Лейсан Гимаева өчен ике профессия бик мөһим. Аның беренчесе укытучы, икенчесе табиб.
bir qachonda o'qituvchilaringizni qutlamay qolmag'iz. Ko'rganda oshiq yuz bilan kelib esanlashingiz. Chunki ularning o'qishiga to'kkan energiyasini bir nendida xizmat haqi bilan baylab bo'lmaydi deb bildirdi Laysan Gimayeva. Birden birim doğru yoldaşım sen. Ağır şakta köngül davasa. Kiremenge senin yanlarında. Tek seneke bulup kalasın. Sen bəxtim benim en yakınım. Suyuğuda saldım canıma. Sen bulmasan nişik yaşar idim. Elde sen var, ele yanımda. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Bu dünyanın bütün meşakkatı unuttur senin nazıların. Tek seninle canlı jılatırlık en matur sözler tabasın. Sen bəxtim benim en yakınım. Suyuğuda saldım canıma. Sen bulmasan nişik yaşar idim. Elde sen var, ele yanımda. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Sen bəxtim benim en yakınım. Suyuğuda saldım canıma. Sen bulmasan nişik yaşar idim. Elde sen var, ele yanımda. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. Elde sen var, elde sen var, elde sen var, ele. İkinci o'rin xo'jalari Rustam ham Layla G'aliyevlar eng muhim professiya u yaratib boshqarilgan professiya deydi. Biror kishining professional bayrami bo'lsa, shundoq qutlarga oshiqalar. Chunki har professiya vakiline o'z ishine qarata hurmatni ham e'tiborni tuyu muhim deb bildirdi G'ayla boshladi. Hayırlı iş dostlar.
тақсирләре башкаларга инде бүленмәс. Bulutlardan koşup kolla koyaş nurlar dize dize көңілге. Синең нурлар иркәлиме, инде кояш синең күгеңдә. Син дә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Син дә минем җылы кояшым бит, шундый кайнар күңел нурларың. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Сиңа ватып бүген иртәдән үк, барлы нурлар үзем җыямын. Бүгінгі абсолют лидерларыбыз Гүзәлия белән Хаким. Хакимнең таныш белешләре арасында нефтчиләр күп. Шуңа да ул бу һөнәрнең нечкәлекләрен белә һәм соклана. Ә Гүзәлия исә укытучы һөнәрен тирән ихтирамга лаек дип белдереп, үзен укыткан укытучыларга безнең тапшыру аша кайнар сәламнәрен юллады. Күрәсеңме, синсез гомеремнең ай кояшсыз үткән көннәрен. Сине көтеп, үксеп елап, юешләнгән мамык мендәрен. Сизәсеңме, синсез йөрәгемнең дөрләп түгел, баскып януын. Бәрәхәтен күрмим бу дөньяда, бу тормышта синсез калмам. Безнең ара пулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Безнең ара пулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. Әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Ишетәсеңме тавышымны минем, өметемне өзмим көтәрмен. Синең күзләреңә генә карап, әйтер сүзе калган йөрәкнең. Безнең ара Пулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Безнең ара Пулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. әйтер сүзем калган йөрәгемдә, син кайдасың хәзер, мин кайда. Син кайдасың хәзер, мин кайда. Безнең ара Пулсызымы гына, ерагая бара, ерагая. әйтер сүзем калган йөрәгемдә,
Qaysı jырчы, qayсы һөнәр иясен бик теләп профессиональ бәйрәме белән кутлаганын без хәзер бик яхшы беләбез. Киләсе очрашуларга кадәр мин Рамил Шәрәфиев сезнең белән саубуллашып торам. Чао!